Filmska družina ZAK Osnovne škole Marije Jurić Zagorke djeluje već punih 20 godina. Započela je davne školske godine 2002-2003. kad smo se profesorica Nataša Jakop i ja vratile iz škole medijske kulture i tada smo iz teorije krenule u praksu. Mi smo profesorice hrvatskog jezika i zapravo u svom radu često smo se koristili filmom, a onda smo odlučili s našim učenicima da ona znanja praktična, koje smo mi stekle u radionici, prenesemo na njih. Danas je filmska umjetnost zapravo jedno vrhunsko sredstvo za nastavu i doista to treba iskoristiti, bez obzira hoćete li koristiti u nastavi ili ćete se njime koristiti kao izvannastavnom aktivnošću. Teme svih naših filmova, a to su različiti, drugačiji, oni koji su možda malo i zapostavljeni u školstvu današnjem. Mi se sa svojim filmovima nastojimo približiti takvima i djecu afirmirati u našim filmovima. Ono što je zapravo bitna je ta ljubav. I to smo onda razvili i kod djece i ljubav prema, ja uvijek kažem, ljubljenom hrvatskom i prema medijima. Nešto što nas rukovodi u našem radu, da djeca ne budu konzumenti tih svih sadržaja s druge strane ekrana, nego aktivni stvaratelji. Priključio sam se zato što, imam osjećaj da u našoj školi se puno priča o toj filmskoj družini i sve mi je to nekako izgledalo fora, kamera, mikrofon i ovo ono i onda sam se htio okušati i vidjeti kako je to i onda kad sam probao, kad sam jednom krenuo, sam se zarazio i ostao. Volim taj nekav osjećaj gdje držim kameru, gdje snimam, gdje sam za kamerom, gdje zapravo ja ne volim toliko biti pred kamerom nego iza kamere i onda obožavam sve to što iza kamere radimo kad se dogovaramo i to mi je nekak fora, zabavno da me to zadržava. Jedan od recepata koji se kod nas pokazao jako uspješan je zapravo međuvršnjačko poučavanje. Uvijek vas vuče njihova energija i uvijek tu možete naći nove ideje i novu snagu za dalje. Najdraži trenutak je kada se proglašavaju nagrade pa prozove tvoje ime i tvoj film ili kad ti ljudi nakon projekcije filma svi plješću nešto najljepše što se govorilo na tim revijama. Svakako treba kolege ohrabriti, neka se upuste u to. Svakako ih treba poticati da oforme filmske družine i nama je zapravo uvijek drago kada se taj krug filmaša, malih filmaša i nas, njihovih voditelja širi i kad možemo razmjenjivati iskustva.